Glavna karakteristika našeg brenda je autentičnost. Prije svega, to je poseban brend i mi smo jedini zastupnici u našoj zemlji, tako da prije svega nudimo kvalitet robe, što naši kupci su veoma zadovoljni tim brendom, također i italijanskim brendovima koji su veoma kvalitetni. No, naši kupci su ti koji baš i vole te skuplje brendove kvalitetnije i tako da nemamo uopšte problema to što je skuplji brend. Mi pokušavamo da se prilagodimo ovim novonastalim stanjem, ali eto koliko toliko opet pokušavamo da se izborimo sa tim i nadamo se da ćemo moći u budućnosti da nađemo neke solucije da bi prevazišli sve ovo. Planiramo do kraja mjeseca da uvedemo online prodaju, već smo u velikim planovima i već sređujemo sve da bi to do kraja mjeseca već počeli da se tim bavimo. Velika je pomoć što se toga tiče. Naravno nam je godilo to što nam pružaju besplatno reklamiranje, tako da mi smo uvijek bili u dobrim odnosima s NLB bankom i naravno nastavit ćemo da sa njima da imamo i dalje dobre odnose i da poslujemo. Od NLB proizvoda izdvojila bih Libero karticu. Naši kupci imaju mogućnost plaćanja na rate, tako da u ovoj situaciji veoma im je dobro došla ta pomoć i naravno maksimalno se koristi u našim radnjama.